Jelusin Mining, Government of Nagaland, and all the participants, MLAs, Minister, all the guests coming from different country and state now encounter. We the Konyak, very happy and welcoming you all to participate this wonderful first time Hornbill Festival Heritage. I want to thank you to the organizing committee for such inviting me for beautiful of this wonderful and beautiful first time Hornbill Festival Heritage today. Ladies and gentlemen, as I standing in front of you, I would like to ask the blessing from God to Konyak Naga. Konyak Naga. Haraba Hornbill Festival Madama Konyak ma Nagama Jinilopu Okay Shanku Lumang Nawai Ngai Dampa Wow Konyak Mame Hadukiye Tuya Biangi Semilumpi Okay Shanku Wan Hawang Pume Nidam Yangi Yungan Bakawang Nangpin Ninyong Nang Teniyo Ila Kupu Naga Haduki Ubai Samaise Kunyangme Nagame Jiminise Wipume Yo Pilampu Okay Shangu Nitakse Tuwang Hampu Tawa Haduki Itamang Tawa Konyak Nagamende Who Toy Itamang Who Toy May God bless you all. Blessing of Sri Dawang Pongying Ang of Longzang says, O Mighty One, I seek blessing for Konyaks and the Nagas. Bless us with leaders and foreigners. Bless this festival to be the beginning of prosperity. Pusoi, God bless. Ladies and gentlemen, the muzzle-loading gun firing was the 21-gun salute by Legha village. Thank you so much, ladies and gentlemen. And now, I give the time for the Hornbill Harmony, the Oako Singers.
Mana? Ya. Kenapa limunan? Kan dua lah limunan. Lagi betul ni. Masih tak menang. Mana ông mèo. Lâm trên thắt lụ, có ông này nằm, không sao nó nằm rồi. Lâm trên thắt lụ, lu mình có của hắn. Mua được thế là bầu này. Mua cái gì phải lo bầu. Không phải, cái vụ không phải đâu. Không phải, còn nước nữa. Mà kịp là tiếp tục đó cả. Đây. Đúng rồi đó đâu. Hoàng hati yang lumba Hoàng hati yang lumba